ya da ke Bangladesh Railway. Kaseng Kongres hak jelam Meghalaya kebalamat ya ki jinghiar hak Syiem baladap kalong ke belapan krek banyakun hak election ADC ke Bansawan. Hatu kini ke election kala banwan ra ki jingkelai kaseng hak jela lani hatu ke jingmi no jong ki nongelam bat ki jingi phe jingmut kinangai beteng ban pentut ya kaseng. Kadidi Meghalaya kelayolat Jingiakren buat ubah PN Syiem ubadai Working President jong ke Meghalaya Pradesh Working Committee ban sngotu kambania syu halo ke jinglong jingman jong keseng. Kum Deputy CM KHASI kuan kli phi namar ngilai I haki kot khubor ba kidon kita kijing doko hakur kom trekam jong ke KHASI kum kom penya ya ka pelapis tingka kita ki recruitment ta ter beli kimi kum kita ki jing deko trekam haka jing lap barka jing Syiem jong akum deputy Syiem Syiem bariam juga district council hoi bani compare ya ki wei ki district council North East India ngatrai nginang kham la sibun mangi nganai fi small example ka garhil district council minta ka du tolop bapli kinong trail ar license ajantia hil hadu minta ka du tolop adem berka ar senam kabangun ba ka district council jongi kadang kat bala kadang excited na kebenta ban ai ke bawah hatam na kebenta ginong train benta ki pai ba haka dikasih